Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Awan malpas mo at trabaho, nuday talatan cellphone mo ti igem mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Lakay, mapana kun makipiti meeting si kanti makaam mo diti balay. Wen, inkalapta ka rin. Jay tari maanam akulungan ti manok. Amok, anyalakid din. Ay, di mo liplipatan adagasin na kanimanong ko Tadya mapanyo panagarado ija bangkag. Apay kumangay ang malipatak. Sakbay pumanaw ka diti balay, ilak mo amin ari daw, kan dagiti tawa. Tanay, adda ka naman ang dagiti akyat bahay gang. Inka ka rin. Kaslak mo't la uminga na palpalagipam. Amok dagitan nga aramida. Kahit tumakder ka nga ruditan na. Wen, madamdama ka di. Ay, nay, ibatam day ta cellphone mo. Katrugyam kit din ti agtrabaho. Tanay, nagadaw dagiti ipapaaramid ko kan ka. Nagkulit ka na ya. Wen ko naklangarudan. Kasladyak mo't amo ti aramida. Sigamot kayam data, friend. What? Imbag ka pa'y, Wilma. Sipod na kiasawa ka. Napintas ka latta. Kaslawan parikot mo. Nakaisam ka latta. Kasta na tibiyag friend. Umisam ka lata, tapno napintas ka. Sigamot nga misoot ka. Kasano? Nilakay ko nga Ay, awan pa'y pakaay-aywak kan kwa na. Anya? Imbag ka pa'y takaslawan parikot mo kan nilakay mo. Ay na, friend. Andalata saan mi apag kinaawatan. Ngam, maornos mi latamat Ngamin, amunak nga aywanan, kan ay-aywan. Nagagat ka din nilakay mo? Aywan nagagot talaga, friend. Ipanakal ko, ti asawa. Isumot lagayam blooming kalata. Ay, imbag ka pa'y. Kasta lati biyag ko nakmanan, friend. Ti agasawa, naragsakda no agkin kinawatan, kana agtinulong da para iti pamilyada. Anya? Kasta nila kay mo? Wen nga rod, nasken nga ipalagip ko dagiti nasken nga aramiden na. Ay, managlilipatan aya. Ubing pa'y mati panagkunak. Wen ang masapol nga ipalagip ti aramiden na. Ay, wan gayam. Nakitak tay kasarsaritam itay. Napintas Ni Wilma dayjay. Saan nga nga agparparikot kan nila kay na? Isong awan parikot na. Kan nagagat nila kay na. Nagdungupay. Ay, wow. Nagmayatan no kasta. Apalak nga rod. No kasjay kumamat nila kay ko, di naragsakak kuma. Bayaw! Bayaw! Adda ka di tabalayo! Bayaw! Ay, sumra ka bayaw. Nakatugaw ka matlatan di bayaw. Agin inanaak bayaw. Nabannog ka? Wen, ay, nabambanog ka. Itay pa yung ayaban ka di tarwar. Ay, aya. Saan kamot ngamin asumong-sungbat? Kunakid din no imunakan ija bangkag. Apay ko mga umunaak at saritaan tamat nga agidan ta. Inta nga ruden Ay, agora ka bayaw. I-charge ko man pa na ito yung cellphone ko. i-charge mo pa ilaang. Wen, mabit lang na ito, uy. Ay naaldawan, bayaw. Kan may apay pa lang nga itugot mo ti cellphone mo. Kat agarado lang mo ti aramidan tay jay. Kat kasanaw no, umawag niya ating mo. Amumot na jay. No, jak masumbatan ti awag na. Nagadaw asa una. Marurudak
manan, no kastoy lang. Nay, tapi marurod ka man ay. Kita am dagiti mulak anatang ijerwar. Ha? Ibaunak pa lang matamang kita. Sika na. Kita am kunak. Huwag kita agaon. Anya kalaki din na ya. Anya ti makitkitam. Nay. Nagsubli mo dagiti manok ti karuba. Na. Karkaray kayan dan dagiti mulam anatang. Palsiitam man dagit amanok. Ay, saan ah? Tila sasawam mo. Imbaga kaung ni Silvia nga ikulong na dagita manok na. Ang adada manan ay maruruda kon na talaga. Mauma akong nagmulmula. Bayaw, nagbuntog ka matin amag na. Kaanon to pay ngay ang makadanon ta ijabang kag. Makadanon tantulat ta, bayaw. Saan ka madanagan? Uray mat ngamin magmagnata. Agselselpon kalatta. At talang titiksak, bayaw. Asido aya. Bakit ko Andapes sa bali, aya. Anya ti pagsarsaritaan nyo. Tamasapol pay ngay text mo. Replyak lang mo, Jay. I love you na. Agarado tapay bayaw. Kat ni, aldawon. Iso apartakam ti magna. Wan bayaw. Sige, taisin ko lang na ito yung mensahe ka ni bagat ka. Kasano nga taday ito yan? Saan mo't nga agrip-reply nila kay ko? Apay nga min aya, Mare. Ay, damdamagak. No nalpas na dyan kulungan ti manok nga ipapaaramid ko. Ay, adu ti manok yo aya? Medyo. Agrik-reklamo nga min dyan kaaruba mi. Tama pandagiti manok mi dyan arubayan da. Amang karay kay kano kadagiti mula da anatang. Sino akaaruba yo ti agreklamo? Ni Norma, Maray. Ay, ni Norma. Talaga analay nga agreklamo day jay. Iso nga rod abinilin ko nila kay ko nga agaramid iti kulungan dagiti manok. Sakbay amapan agarado iti bangkag. Hangam, saan mat nga agrip-reply? Ay, busy nga taunay. Awaga ma ah. I-cancel na mo nga rod. Ay na, saan ka madanagan? Aramidan na amin dagita nga imbilin mo kuana. Ala, intakit din. Taituloy tayo pa, jay PTA meeting tayo. Bayaw, hintan taituloy tati agarado. Uwan bayaw. Mabit lang tagin inanak pa. Agin inanaka, uno. Agselselpon ka manan. Agin inana, sabay cellphone Mas adu mo ti panag-cellphone mo, ngam ti panagtrabaho. Nakainanangatan ginwang, bayaw. Itay pa'y anak ka na bayaw. Ala, umuna kan, tas sumarunuak. Lepasak lang na ito yung mensahit nga isin ko kani misis ka. Sige nga rod bayaw, urayin ka. Bakay, diyak mo tin mabirukan di palsiit ko nito eh. Darasam makapanawan dagiti manok. Diyak nga rod mabirukan. Ay, awanan ti bulong dagiti mulak apitchay. Ay kit pabayadam akin ni Silvia. Ay no di pa'y la makaaramid nila kayo na iti kulungan dagiti manok da. Makita na. Ay, agungit ka talagan. Wala, sabali nga min kati ugalit no makaungat Bayaw, agreklamon day tanwang apag-araradom. Apay bayaw. Kat no agselselpon kan tumot nga min di tateng nga ti pag-araradwam. Apay, mabayag pa iti paragmimerienda ya. Ay, karugrugim payla ang anagarato. Merienda adagos ti damdamagam. Napanugak. Ay, kasanungay daytan. Awan pa'y nalpasta na arado. Aginanak man pa'y bayaw. At si kamot anwang, rumaniklamo ka. Tunkuan, pinartikan na eh. Nagbayag lakit din ay aday jay a PTA meeting, Mare. Makapasikur. Imbag tanalpas mo ilaan. Nakadaanon tan dito'y balayaw. Wan Maray. Ha? Apay ngay, nakalukat mo tiri daw ti balay may. Ay, kita mga ano anda dita nila kay mo ah. Ay, madanaga na ka. Dakas ti agparparik na kanya. Ay, sos.
Ay, inakitaan. Ay, nay, inayadam ti bumaba. Mga numay padugmam ka. Ay na! Ay, awanan! Awanan! Awan mat ngagpaisun ti karga na to'y balayaw. Ti TV may ajak pa'y nalpas anahulugan. Awanan! Ay, hulhulugam day jay. Katwan, mare! Ay na! Uray ti oven may. Inala da pa'y. Sinerek da to'y balayaw nga imalaldawan. Eh, kasanumang namin. Nakalukat tari daw may. Saan ayan ay tulbak nila kay mo? Ay, jak manamaw. No apay anasarrak da day ti balay may. Ay na. Ay, Silvia! Ka man, di na balayaw! Ni Norma. Apay nga ta. Ay, ingka kasarita. Sige. Apay aya, Marinorma. Apay ko nampay lang. Inibusan dagiti taraken mo a manok ti bulong dagiti mulak anatang. Ha? Nagsaritaan tama nga main nga ikulong mo dagiti manok mo. Ay, kwa. Ay ipabarangay kan na talaga. Ireklamo kan. Anya? Anyangay nga raud. Agawid tan oray awan pa'y nalpasta na trabaho. Nagpudot mo't ngamin ti panawon. Agungot ni ading ko. Tas antamat anaarado daytoy pagmulaan itinatang. Saan nga gungot day jay? Makamukang agpalawag Basta siyak. Nalpas ko, di pasat ko. Good point. Sika, di mo pa'y nakagudwa, di pasat mo. Ituloy kong tumanan ayon ton bigat. Silpon kan tumot ngamin na silpon, bayaw. Laglagi pam daytoy apagsasao, bayaw. Awan malpas at trabaho. No igamulat ta, dayta silpon mo. Bakit? Ada akon. Ne, apa yan? Nakabanikas ka bakit? Damagampay lang, salbag ka! Ni, apa yan pinakulan ng mutin? Anya tinar-aramid mo itinagmalam? Ay, ado Nagaramid ka kadi iti kulungan ti manok? Ay, pun gayam. Tapno ammom, imay manan dito'y balay ni Norma. Nalaing ba't nga reklamo rin dyan? Inibus ka no dagiti manok ta, jay mula na. Saan na po nun ta? Ay no, tapno ammom. Ipabarangay na kon ni Mari Norma. Ani ko, pakul ka ba't pakul ka niya akong. Nay, apay, ayan di TV. Kat no tinakaw da. Kasan o tinakaw da? Gapo, ta saan mo nga inlak tiri daw. Saan nga agpaisureta? Anya tinar-aramid mo, Kwa, Jay siguro nagsilsilpon ti inar-aramid mo, anya. saan ba Sige, itad mo kanyak day ta silpon mo. Ha? Ni bakit may Itad mo kunak. Maysa! kakaiso na aliw-liwak na itaw eh. Dua! Kuha mo no kayat mo. Di mo pa'y amumat ti mga asit ti asawam. Natakawan kayo matgayam, ading ko. Win nga rod manong. Jack man amo kanila kay ko. Binilin ko mat anaimbag. Ay, kasano, idiimbagak amapan kami ije bangkag. Kunanang ag-charge pay. Isu pinanawak Tsak impagarop pinanawan na day tabalayo nakalukat. Win nga rod, manong. Iso asaanan ang makapagsilpon. Inala kon jay silpon na. Nasaya at mat. Tani, saan ang makatrabaho no adda cellphone na? Anya di kayat mo asawan, manong? Ay na, saan ang nakaarado idi kalman? Cellphone a cellphone. No asino tikatetex na. Anya? Ay, matakwatak itan. Basa at ti inbox consent items na. Ay, matiliwanan iti kalukwan ni Bayaw. Kaasimat. Ay, kastala tibiyag ako nada. No agaramid ka iti kalukwan,
maamuan tulat ta. Bakay, kaano nga sublim yung cellphone ko nga eh? Apay ko nga isublik pay lakan ka. Salbag ka? At dapay gayam ka ti-text mo? Ada ayamot. Aglibak ka pay lang. Oh, asino da ito'y arosa? Anya? Asino ni Irene aka good night mo? Ni, ada ayamot. Kan asino ni Janice aka good morning mo? Ha? Ha? Binasam aminan. Asino ni May adamdamagam? No kumain ka na ba, babe? Ay, Isu amanipod ita. Awan ng tag cellphone. sus, agungitan. Awan lang arud malmalpas mon at trabaho. Agbabae ka pay. Ala, agtrabaho ka. Ta siyak ti mang reply ka dagitoy akachat mo. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Awan malpas mo at trabaho, no day talatan cellphone mo ti igem mo. Tampok dito'y programa tayo. Kus talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Kus Talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.